tendency of people and why is that? Because poor tendency of people and seeing that owner in the Oxford column is named to be like you are actually owner here. No. This is we are taking the cases of mutation. कितें जालें जाणा Association of South Goa put a representation before the collector to take a camp because there is a lot of pendency. I agree there is a pendency because during the election time there was a transfers. So North Goa, South Goa, and after that in the month of June and July, heavy rain, and there is a pendency, more than thousands, it's the entire Sachet Taluka. So on their request, today we have taken a camp, and we are getting a good response. Just 2 hours, we have in my court we have already disposed 50 cases now. And there are some cases that we are verifying and we are generating the notices so that people can collect the notices, and those who are at the NOC, we are doing thereby there today itself. Only one day is Saturday. Only one day. So if it is successfully and if we require, definitely we'll make a more camp if required, definitely. First of all, आज एक Saturday and Saturday म्हळ्यारी is non-working hours for government servant. I appreciate the efforts of the staff there. आमचा मामलादार आणि आमचे दुसरे स्टाफ आणि आय थँक द गव्हर्मेंट ऑल्सो सरकाराक असलो इनिशिएटीव घेतलो. हांव खाशा पळोवपाक गेल्लो कित्याक जायत्या लोकांगेली म्युटेशन ना न्हू, जायती पेंडींग आहे, जायते वर्सां कित्याक लागून पावट पडटाय बिकॉज मामलादार आसना, मामलादार मिटिंगे वयता, मामलादार लिवेर वयता, कोण स्टाफ आसना, सो तेंगे त्यो आब्यार जायत आसताय. सो तेन्ना त्यो डेट तारीख पे तारीख जाता तशें करून जायत ना. थोड्या लागून डॉक्युमेंटा लागून पूण आयज हें कॅम्प हाडा न्हू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणाकलेच डिस्प्यूट नासल्यो क्लियर केसीस आहाय त्यो काल मामलादार आज क्लियर करता. आनी असली कॅम्पां न्हू सॅटर्डे तालुका वायज जावपा जाय कित्याक जायते लोकांगेली बॅकलॉग उरलो हजारांनी केस म्युटेशनाच्यो. त्यो कोणागेले डॉक्युमेंटा लागून कॉम्प्लिकेशना लागून ती कितें इश्यूज आहाय दॅट वी अंडरस्टँड. बट जे लोकांगेली सी माय पायगे तांणी चेड्या नांवान येवपा जाय, जावं चेवळा नांवान येवपा जाय, घोवा नांवान येवपा जाय. वे फॅमिली देर इज नो डिस्प्यूट, नो ऑब्जेक्शन. एंड दोज केसीस जे कोणागेले एक मायनर सर्वे नंबर एक दाखयता आनी भाटा कागदाचेर सर्वे नंबरूय दाखयना, ती पयलीं वत्ती आतां पोर्चुगीज टायपा वयली. सो तसले इश्यूज आहाय ते विथ जेन्युइन केसीस आय थिंक द मामलादार इज डिस्पोजींग एंड आय वॉन्ट टू थँक देम. आनी दुसरें म्हणल्यार सरकारान असले इव्हेंट आमी म्हणटाय सॅटर्डे करपाचे, तुमी स्टाफ सॅटर्डे कामां दवरपा जाता आनी तांकां ड्युरींग द वीक तुमच्यान कॉम्पन्सेट करून कितें ऑफ दिवपाक शकता बिकॉज हे एक सॅटर्डेन जावपा ना. हे तालुका वायज ज्यो केसीस ज्यो क्लियर कट आहाय त्यो सॅटर्डे अंटील नेक्स्ट 6 months तो रिकवरी तो म्हाका दिसता बऱ्योच केसी ज्यो जेन्युइन आहाय जे देर इज नो डिस्प्यूट, देर इज नो कॉम्प्लिकेशन, that can be resolved today itself. So I thank the government for this.